kini kali kita balik Syah Nathola amtas ni. Kita bang yang lain begitu, berjalan begitu. Kini Nathola songgulek terter. Kita kali jungi lain teli satu hadian, bayang terter tu. Dang ni station deng ada jika sipai baik. Mensuk grup hip sini. Lagi sipai baik. Go 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 run 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 run. Go negi Nathola sunggulek. Oh jancu. Dan krian apa sejerong. Goodbye goggles. Nikal do. पहले से देखो अंत बंद थे ना Okay, I'll try this one. Oi. Tem tak kesini ngelat hit kena kawai kejai namita. Isamla be junga. Tem tangan pedi thi ke junga. Teng teh jerong. Teng teh jerong balik nanti berjerong di kecenjungan. Kita hajarong gila. Tu hajarong gila ada di kecenjungan. Dulu pun kecenjungan berjerong tam apa dengan India. Dia ru balai apa thai jadi jerong ke jung sabtha. easy Okay. thank you so much sir Okay, I bought this from her. Let's go. I bought this from her goggles. Baik, ngila poi sejerong jengkil klem sang aeroplane. Idang sang tang kali. Nathola kadai heduk 1,000 feet sejerong sebeneng. Sejerong. Baik ngila keduk ya gila adu benek tempat keduk tak keduk sebab. Kiting gilarit sini, lelakang kun kiting rit. Don tiaro bidang he kita jerong, sini bala langsung. Kam sini sulit deh. Dalam itu kumpinyut kidian. This is the place named Chipsu JN Road. And the Chipsu JN mah, pasti selarlum. Kiyeng sini serum, dah apa mau lah tengang benar kali baik. Tengang benar kali dah apa mau dah. Dah apa mau ke mana deh? Ke Songgulek, ke dalam nanti heneng. Kepung Songgulek. Masa pos pang, tengah nanti di Syah nih. Songgulek Village. Ini di Songgulek. Ya. The pool. No snow this time. It's just November. So no snow this time, okay? Dan ayo mentas nem 4 dan hak dari gibayang lain tak sengi sengang ngila apa Nathola teh giyeng ini jika sekali apa Nathola kali ni kali bersalah kayak gini bodat deh. Pas deneng baik ani jimbun berium tas ngita. So many people. Nathola. So many Indians today. Lakab janjar mering musim malang. Dan gini giwa iro giba ngasih mering musim. Excuse me. Anything problem?
Okay, you have to walk slowly, okay? Don't go fast. Nah, jika ngadala yai na jika ba? Saya sengi orang Sri Lanka. Hai. Ngala poisin mensuang ne ajar kharar. Kasau aja kasau. Entahlah. Tak posnem. Maka jingkala ka kharau kala ja. Aduh tu porba jaga tu jingya. Sul. Tu jingya yang persah po. Do kelam matrai. Mo. Baik kita nak ke border. Apa ini? Itu nak pipir. So. Ketua kerja China. Ketua dalam India kejengi. Samsung iya wajah tu entah neng. Suang iya wajah tu entah neng. Tementai mat kim sasur deh. Mat tempat sedur kim sasur entah. India China border. Ini di Indian side. India jengi. Eastern Sikkim, di jika parking, sikit lagi kali atas ni, khasnya tarik janggu. November ajar Al-Pursau. Senang kawan. Air kat atas ni. Nanti perlu dikiri kawan, mau perlu tengah jika kah ni Sikkim. Melapar dia bersih kita. Tangan tular melapar. Apa? Harbhajan Shrine. Now you can watch it here instead of going that side. Not allowed anymore. So they have built it here. Wah, kelas nano ang nag. Baba Harbhajan Singh ni dulu tu. Ni kiang du record ke India. Ba Padin bola kharu udang yai sendran baik ya kini area sini. Border jungi sini sa baik dia bekap Sikkim ban ke China udang patrolling ban ke port yang China si EU patrolling mid tam ngai jungu ke tang wan baik sini ke cakah kena cakah labu kena nam ta jungu. Thank the army people for providing food to all the visitors today. Sunday, they used to provide food. Thanks to the army people. Thanks to them. They are serving. Thanks army people. Okay, kena kedai po Zonggulek. Dah, dan mentah po Zonggulek. Wah, surak mbak. Kalek dan mentah dia juga situ. Ada nabar ngapa deh? Pergi kalek utang, pergi tibala. Sedang kiu lo, kenat. Kena ke jongki yak. Ya, kita mentah ngapa di pergi ke kalek hiperkoi. Aku nu kena kilo, tuan kiu bak kret uras ni kret. Bak kret. Jeliu sepaho kan ni ka. Kalek kan. Malang yam tu makan malang fresh. Yam ko di fresh eh. Stay 3 kilo dua rang kiu pek. Hang teh kin bang lai ya song thak ngasin. Kebangiwan Desember pada Desember mentah ada di November. Kan nyutrik entas ni 3 kilo dua kiu tu nah. Kisah pelan tu ni ke jingkret pi. Hap bajur bhalai une kena ke berkoi ke kelatha. Tamam pila banyak dan jerang tu. Aku bilang seri Rusia ter. Di kita jingkret. Ni siliang pada kam tha ka tha tang dala terang pha. Ni sebelah surak. Ini kiyak dan ada pikuk aban kiu. Pilaban kiu. Pilaban kiu, pilaban yaj, pilaban ride yang riding, pilaban. Tu kan. Ini. He is not liking you. So ni dah susah ngabar kendau. Oh yak, langsung tunggu yak. Asam temian. Abiang mah.